latest tile nganzu YouTube ki thasi learn English with Kizom tho lengi ket de phewding ka su shiye kisi thema thangbo pejo ro chagduna nyeming la Kizom siye test tile ngara ani gomba sigla inchi ki gen ro jik lewa ro ji cheshin ye ani short la ngi thanda thado tho ani lengi so chedula jik inchi khande tab deu da lel hau ro jik lap thwe da chang thwe ki 탑시 간디로 요아 콜라 행이 좀 인도인데 로직 저 땅데 워라 아니 기시 인지장에 도바유주라 벽에 나오네 인도로지나 인지건 저기 디 유튜브 채널에 마다디 텐네 subscribe 치로나 아니 다른 게 인동디 니기 행이 소님돌라 둥직라 둥직 냠돌로 아니 디기 데시 디기 직제점 tiki tunda te condition peju chimba rojura dileji lengi sunyamdola nyindung ju suna samsra kaina nangi ge ngata chashi o dendero te gaji nyindung tik nyindung dung gaji nyindung joba chidan changmagi indero ji ngi YouTube channel de la indero che gi migi ye ani tarin gi lesson dinana ngi ta dung che gi lesson de ko sune tari dung thangbo di chadu ani lasoda thize mangbo ma ka thone ngajagi dung de ko chugi tarin gi dung de gi mingla the story of TASHI le rangi gi lengi so che de dung de dewa che lengi gi shago ani dung de gi zombo ngarai le ni that ngai de bu chinji gi injinangi dongdo ji ende tie gi bezendo chidi gi ni dong shinga chro sti ra ani ti dong de ta da sar sho do ji ani dong de mingla the story of tashi la mi jure ani kurangi dong do ji ta oden de kurangi dong do ji re so ta dung yam de lo ne dung khande do sta ra leng so gi di ni gi screen la sha wala so ra ani gi di nyen thung di gi wala tanda dung di gi thasi khwale yo ni gi khwala sha yo ga ji link jo ra odi gi ni description box na look sha go leng so an kisi leng so ani ni gi 좀 셴바다 둥 셴바든 줄로도 얘네 인지 다시 어디 더 배로나 이게 link the description box nang la shago ani ta 다른 기 인동 다른 기 칼로레 둥데 아니 로가이 고츠기 I am so miserable and unworthy of happiness. Tashi would always complain. Ra nadi tashi le tanda miserable ra kogi nimata pa Karela de Gorelana, Tashi would always complain that the tapa ladi relation. I am so miserable and unworthy of happiness. Miserable, unworthy. Happiness letting on to chew degi ledra. And miserable ladu susola tukja chungchojo dojidara. Under what in the roji yin leisure unworthy of happiness. Chingala q chungegi dichi takalo rindang mejo rulana ngala indi unworthy kiu ma chungai rangdo indi ro chirang du leisure ra tashi nima takwa indi la di re lar darwa tashi would always complain tashi nima takwa la di re chik dung mang cheo chik the di thu deba na le rang anjo ine adela the thangbo di would la di ko thu deba gi the do chik chaya che ani nyota he was so disappointed was letting us have iski to debarwa isledu in ye re duki terwa ta di was ledi to debagi nang la ke shewra sonza ta di dung di khare to deba nang la re ra past tense nang la re he was so disappointed with everything in his life for no good reason ra ko khora mi chen nang la ra chi jumse ta yang da le in the ke ko ji mejo ji gang la chi disappointed with everything. Changmanyam no kola chik nyokta kora nyop de jo roji inde roji cha de go relejura. And he would be sitting idle all day long, complaining about how pathetic his life is. And kokare nyin nyingang ra all day long le du nyima nyingang dusra de ra ani mitse intire to mitse phandire to yapu mindwa lane ra chik in the roji nyora kanye roji in the shady relation and people in his village started getting annoyed around Tashi. Ta korangi thonde chikba gi mido yorra khoju sangma ta Tashi gi sur dewala chik nyobe go chu ra ta Tashi le re la ani ata khoda chik la di re khoda chik mi gora chik khalore duk
dugi injo rojigyo inde rojiyo re ro migi ta khodam la dre nyobe go to go resra ne lenge chapto sula inji chi chero shero na tung this chigring bo chato ko ra tung lo go ra tung lo ti jab chite so ani ta di chama de kharre to he was slowly losing all his friends ta tashi khale kharre kurangi ropa changma nyamdo ta chuba shorgi ne re khari ne lose le ti ta loud jo ropa mewa che jo ra tinde to che go chu re la ra tashi was not always like this ta di tashi was like tashi le di indish now do tigi ani jema de le indish le go yor ra so yigi khashes indi double inverted comma le ra indish na thi do di khare na mi shamba chigi keja si jo shora o di chikpa chikchang la go na first person gi la jo do la go na so double inverted comma na ta di mi chigi la jo keja rang re da ra Kunda. Tashi was not always like this. He was a very good friend of mine and he was a very cheerful person. I don't know what happened to him. Karma, one of his fellow villager friend would say. Tadi langye de sure karma nasurdo his fellow villager friend ra kurangi thongde chikba injo gi thokpo jira tigilar ra kharila dokogi Tashi was not always like this Tashi nyamani into yo mare lejora he was a very good friend of mine and he was a very cheerful person ko ni gi roko pe buji insra and ko me pe na chiu chi yo resra ta ko thingsang khari chai banga go chilmindu larra One day, at around evening, as people were roaming around the village, Tashi got himself into an argument with one of the villagers. From that day, everyone stopped talking to Tashi. Ra, ta nyimachik ra ningyap chito tujo ra evening tujo chigla khasido HiTsangma ngajo indi korado dura ra rom nadi korado indi dredo helechine indi dodu sambola khasido Tashi ta got himself into an argument Tashi khazing chna lungre ra ngajo argument nadu khazing che jora physical fight nadu jingsha tare jora tela argument nadu ngajo khani khazing ji do indi kuran thonde jeba misnyam do indi khazing je de josta indi roshik char darwa ani ta odi nimode ne khachido HiTsangma khonim de keja she jam shashar ra ani ta dinga jo paragraph chilung thangbo dire ta jo chilu sumyo ra dile ta niba de chik dugunda khenge muthun siruna but one day inaya nima chikra he met a lama Tashi lamach thuresra and he first tried to argue with him about life and happiness ra ta Tashi ki thangbo lamanyam tola chik mitse dang deki la de kor la choba cha go chu ra Tashi would complain ta Tashi ki la go chu re te yan inverted comma le swara double inverted comma Tashi ki chigrang re darwa we are going to die just like that without finding the true happiness in our life and people like you are responsible for not showing laymen the path to genuine happiness. He further added, from some time I have been trying to find happiness and I did not find one. In fact, it made me even more gloomy. This thought so do. Tashi gi khalar lana we are going to die just like that nganzo mi yorwa HiTsangma tinderang chini shidwere du lejora cha happiness degi legi chungung zo jora degi ngoma do de khari ba hama ko ni nganzo sangma thegas inderang chik shidwere dusra ani mewa chadwere dusra ani kirang do mi ra ta ben talama do ta nganzo chebo do chik le ra tindero chiki nganzo la kalore lam takta ta degi lana tindero chik la rag re la do chima di churanzu ki nyunchu re la jo ra kiranzu ki di gain chawore lan lar darwa ani Tashi he further added kogi enjo diga nimbe muthune khari lar lana from some time ta nima khashes chini I have been trying to find happiness and I did not find ki ta degi legi chungung zo da degi ngoma de che gi thapse ro chi diga samno tang de insra ina ngal keramasus in fact it made me even more gloomy de ma se kharichido dingi gi degi che gi thapse chi de jo jorwa diga samno tang de jo de nga magi pa manga su ne jorwa
dinde rosh chare ani the lama in all his boys said the lama de khurang ajo tha phege ro na sob chinde jura thama ta cheba ma chi sob do yogi di rosh ra ani sob chine ta kharila re ani when you look for something that is intangible la de mi khalore thwa me jo laba sime me jo do ra ani most of the time you end up spotting yourself in strange situation. The Lama advised Tashi to stop looking for happiness for once and start enjoying little things in his life. Right, the Lama kharisung le na manzo khisi chikchala lapa simya mejo da thonga mejo rojo ra tende ro chik che gi thapsi chena ra ta manzo cho da khare chowa da rikpa do le ra tha tinzo ye mingchik che tinzo abstract noun chik simya do mer ra tende ro chik manzo chala chik nyuka dona ra ani khalore nga chu thai ra ta penetration ta di changsho ina di changsho re on re lenta yimba chigyo ra ine ye ta deki la ro di inde ro chi khe thong ra sim che me di chambula dinde ro chi nyuka dona chega dona chik nganzo mang cheo chi nganzo kharre nganzo sangma nedang situation strange nedang kenzo china susul thong de jo khar de jo ro chorg re larda tashi chik degi ro chik degi kyu ngone de khandi imba ro chika samna dang de khoran chik ma ki bape mang bu chaswara o dinde ro chi che ani lama gi kharisun lena Lama advised Tashi to stop looking for happiness for once and enjoy little things. Lama lagi into sundra. Ta kirang lapchachna re kirangi degi che di stop chisra kasra ani maches ani chira misenang la khari chungudu tinsu nima ne chiu danga gochu nima chi lholo chinde gochu ta tinde ro chinde na digo re lerra ta odinde ro chi keche chadi sambola ta onzu paragraph silu niwa de zosterra ta thamade ta dimasho mare tischi after a week or two. Up to everyone's surprise, Rata, Tindashi Nijela HiTsangma Hangsangwe Jigla, Tashi was humming to himself and talking nicely with people. Ra, Tashi Kurangorang humming Ladu Sambulanganzo, Kani Kisi Shetang na, Tignam Duta, and the do Pomo di Yingje Wala, Natati singing Rara, humming Ladu. Ended Tashi Kora ended Lani do de ra. Ani Kare Minyam do Kecha Yapudo Jikshin do de ra. And he also apologized to the person with whom he had an argument before. Ra. Matutsilu Thambod Nan Chengidora, Misama Koral Duduko, Mijinyam Kazing Zesora. What the meet the letter she calore Konda to den Shueda, Jigiora, apologized Chirela Raji, Koran Nunchu Kilendo, she and Konda do la ra, and did la railer the Ratata she apuchar. And one of the villagers asked Tashi, that Tonsep Kimichi, Tashi Keja Ra, the and double inverted Tonsep Kimi rank the Ra. Tashi, how come you became so happy and nice all over again? Ra, ani Tashi la ra, kira hop the mela chick pen nawa kiu da chick yakpudo inde kandit hasolar the ra, ani Tashi smiled and replied, Tashi Kizom chite, ani langer the ra. Till now, Thandapato, I have been so unhappy about finding happiness. Nga degi le di chik che nyuge jurwa degi gang la nga pe maki pacha so lar dar wan chine kyu chik che tham shi na nga kyu chungro ine ta shi inde chungma so lar ra. But yesterday I realized there is no specific thing as happiness, or not a single thing could make me happy if I don't enjoy myself with my own company and with people around me. So I decided to stop looking for happiness and enjoy my life, and you know what? I am happy now. Tatashi ki khale thanda ba dosra nga la ni ki degi che de nga pe ma ki bachung sosra ine dango nga la realize le ta nga chwach le sosra khari chi so inde khalore chala do inde do di happiness re la ne inde do khego chi min dosra ani khari da chala do jin ngyo bo khari ne nga jo le kyu so thwe mar sha khisi marang jo so
kiu do jik de matuna ani khari chi nyu bo yang jola kiu su tu samare le jorra and do jita shi la ra and tashi khala so he decided so I decided and tashi gita nga decide chi le jorra yi thao chuis khari thao ju chire that I will stop looking for happiness tangi digi le che dinga ta chei me la ni jamsha ani ngarang khari yo adinyam dula lele kiu chinde ko chue gi khuran ta decision thao chu chi la ra Tashi got all his friends back. He was nice to everyone. All the villagers were nice to him. He enjoyed his life like never before. Ra ta Tashi khalado Tashi khora roko nyingwa sangwa ranja ra ani mi sangwa nyam de geje yakbushi khora mi nyam de geje she mi khora nyam de geje yakbushi ani khora gi mi se di nyama kiu chung me jo do kiu chung re la ra ani ta moral ladi dungi lapcha dikhari lana don't look for happiness enjoy your life and your own company ra and degi la do ji che gi thapsi ma chis ra su mi chen nang khari ne de jun chok she che da ji chiu tang ai go chu su khari yo di yem de kiu tang ai go chu le the dungi lapcha da khalo re dungi nang de do di zo me zo thari inji logai di da Deshi jabejura di zo doji ani ya dungdi ya dungdi nyembu do mejo do chana ani gongo ma chung tangi gi zo pu dung doji mi tie di mi indi doji za chilenge do chuyo ni rewa chiye laso lenge tharingi nyindung di rang zami diba du sixuena tujina tharingi nyindung da dewa yujo ani dima se ajidane tiwa do da thoti khari yune ya di nyendung di shemo chen gi comment section di na chen inji minji jabro nang ane di june lenge gi da tiwa khari yune ni gi le pye gi ni gi beju tapshi da khalore khantu tu mar da ni do len jab di ye ane di de ros na ni gi le jab thoba chi gi ane chemba ji shue di thandaba de lenge chogi ngala pe chapchur hangsa nangdu ane ji chen jabe ne re ji khari ne sonza dinzo ji susula ji chordinga pe ngarangi migi chodo di yegi thada thadola inji the di khalore susu ki khari jumba ji ra di mila khande phen thosare ro ji ki migi do ji khini lega che go chu inde ani ta ngi lopchen thie den zo hingi phengi du do shle dinga pe chiu pe chung dura ani sonza di chapchur nangye changmalo la thujin nang ani muthine ngarang zo pha chu ta ropa che di dusra indarwa ani laso ani thandaba do chi kalore ngan ju chazi di subscribe chi yu na inji subscribe chiro na ani ende ma se nyam dula ta thanda neyam digi kembe chi lenge so chila phedu ine re ta khadu ine chidane sab nang ro ani muthine indi inji jang ro rang azu gi channel di inji jang ro le ta az ko je shi ani laso ta chima gi ngindu shna ger tu je gi rewa chi yu te bal to ani lenge so chakku shuru na tashtile bye